Kusile sanibonani eSwatini sisaqala lona ke liviki lelisha asibuke dona tindzaba letihamba embili video iTimes of eSwatini utifunzelwa nguLindo Madlopha. Indvodza leneminyaka lengemashumi lasiphohlongo 80 budzala wasemhlabubovu kuMaphungwane utholakele yashonile ehlathini kanti takhamuti takuleyo ndzawo tisola kutsi kungendeka ukuthi umufi ubulewe ngulamakhata lamakhulu labekhona emalangeni lasandza kwendlula. Bashayeli betimotolo bayexwayiswa ukuthi bagweme kusebenzisa umgwaco wakazondwako namhlambanyathi ngemuva kwekubhidlika kwelibhuloho leGreat Usuthu River eMahashini. Umbutho wembube sewukhiphe sexwayiso lesiphuthumako lapho acela abashayeli kanye nemalunga emango ukuthi bangalingi kuwela kuleli bholoho leselilimele. Solo-ke uhlelisene nathi sichubeka nato tindzaba. Luphenyo lwe-Eswatini Communications Commission ESCOM lutfola ukuthi kusolwa ukuthi kunemali lengaba ngu-17 million emalangeni leyafakwa kuma-account ebantfu labahlukahlukene ebhange. Hulumende ufuna ukuthi emaphesenti langaba ngu-80 etintfo letisetjentiswa ekwakhiweni kwemaprojekthi emango kuti tithengwe kulamabhizinisi yasekhaya ngenhloso yekudala imathuba emisebenti nekugcina imali lenyenti khona eveni laseSwatini. I-Ministry of Public Works and Transport ilungisa kabusha luhlelo lwayo lwekuthenga ukuthi kuqinisekiswe ukuthi imali lecithwa ekwakhiweni ilethela live inzuzo lenyenti kanye nemnotho. Ngaleto-ke maswati lamahle sithi shasti beka lapho ngitanishiya nesimo selitulu nisale kahle.